Goeiemiddag mevrou. Gee my jou score prediction vir die Springbokke teen Engeland hierdie naweek. Nee, joh. Ek dink, joh, ek weet nie. Seker 23-17 vir Springbokke? Dis 'n goeie score. Is dit jou eerste keer by Shell Garage? Nee. Gee my 'n telling van 1 tot 10 vir die kliëntediens hierso. Definitief 'n 10. Hulle is altyd baie vriendelik, altyd nice, altyd help. Definitief. Baie dankie en geniet jou naweek Dankie. veilig reis. Paulou, gee vir my gou die score prediction tussen die Bokke en die Engelse die naweek. Ek gaan sommer cricket score gee man. 35, 37, 12. Bokke se guns al die pad, Bokke all the way, Bokke. 37-12. En wie se guns? Springbok se guns natuurlik. Baie dankie. Kom vra jy dit. Hoekom vra ek dit? Is die meneer se eerste keer by Shell? Nee, maar ek kom heeltyd altyd. Wat skat meneer hulle kliëntediens? Baie dankie meneer. Mooi naweek. Jy sê alles hoor. Asai. En ek dink ek sê net All Black nee, maar ek dink die Springbokke gaan sê maar 40 wen. Baie dankie Ryan. Man, ek weet ons skuld hulle 'n wen, maar ek sê synige bliksem so nee. Ek sê dit gaan nie baie hoë telling wees nie. Die Engelse gaan nie by 20 verbykom nie, maar ons gaan by 36 uitkom. Hoe Baie klink dit vir dankie jou? meneer. Is dit jou eerste keer by Shell Garage? Nee, ek hoor hom ook. Uit 1 van 10 uit wat ry meneer hulle dienslewering? Hierso by hierdie plek. Ja, by Shell. 10. Baie dankie, lekker naweek hoor. Vir jou ook. Asai. It's 1834. 1834. Yes. Is this your first time at Shell? Yes. No, it's not the first time. From 1 to 10, what would you rate the client service? Let's give it 9. Thank you, sir. Enjoy your weekend. Drive You safe. too, man. You too, man. This coming Saturday, it's gonna be a walking in the park. I know England, when it comes to SA, they try their best, but I know Springbok is very strong. So I can give you 45-20. Yo, that's a nice one. So one more question. Is this your first time at Shell Garage? No. Out It's every now and from 1 to 10, what would you rate the client service? 10 out of 10. Thank you very much, sir. Safe Always. travels this weekend. Thank you very much, sir. Yes, ek dink dit is 50-20 vir die Bokke. Is die meneer se eerste keer by Shell Garage? Nee, ek was al hierso. Van 1 tot 10, wat ry meneer die kliëntediens? Definitief 10 uit 10. Baie dankie veilig huis meneer. Dankie hoor. Springbokke en Engelse Springbokke al die pad. Ek dink dit gaan 'n tie game wees en ek dink 15-12 Springbokke. Dankie meneer. Is die meneer se eerste keer by Shell Garage? Dis my eerste keer hier. So ja, ek is van die Kaap. Okay. Wat ry meneer die kliëntediens tussen 1 en 10? Dis in 1 en 10, 11. Ja. Baie dankie meneer. Veilige reis die naweek. Dankie, gaan lekker.